football Titi part janga somsari parukna ngai thavele donta ila Malaysian player Faisal Halim hi anrama chuan footballer lar takania forward player ni in tuna hian kumsom ni pasari mi ani Malaysia tan match samthum paruka gol sompanga akhunga club levela Malaysian club langsar pathum tan a khel to bokani ma se ani hian thlasom pathum kalta khan anun na taka ngong thil atonga Malaysia mun pakhat kota damansara antia mi tu ti hriat lovin acid mangin abeya Faisal Halim hian zai ngai khop hialin acid awangin liam atuara ni enge moza damdoi ina aom pha bokani khathil thleng khan anuna ngong anei lian leya ma se football tuina le footballa ahwai senna ero atinep ta chuang lo ama hian ti hian soin ka hlau ran lova ma se khating ang thil kha a thlen le ka du lawani tin BBC in an komna asoi khatiang thil aton nu khan achuak tam taloti soibokin training nein ka chuaka ina hoin ka fapa nen ka nupui nen ka chung tenen hun kan mang taber thin atiani acid manga be ato ma thathuma khan Malaysia tan gol lubi ka khunga Son Heung-min a khelna South Korea Asian Cup a anchel theipha ma se hotu ero anei lo chuang lova football chanchina in beina rap thlak nun na atan po lawam khop thleng thei atong ania ramtui le lawa ompal theina ani football a hian thilmoi a thlen thin rualin a kentela thil thalo lawom nun na chan theina khop aom ve thin ti po achiang thar le o me chuba ka chun khothlang lam football level san zual na te chau hi boruak sanga then khachun kan ngai mai theya ma se ani lawani South America ate tuna kan soi Asia ngei te po hian football awanga in beina rap thlak hi hriat tur aom fo towa chuwang chon khovel mun sang football boruak hi asang hle thin ti hriat a tha o me kumsang khazakwa samruk pasari khan tuna Champions League in elna khatilaya European Cup tia khan final match a Celtic le Inter Milan anin machona gol thum lutin Scottish club Celtic hi gol ni gol khatin an chakani kha hemi tum hian Celtic hian treble champion anni masak beran tonga hemi season hian in elna chinga khelin an champion 5 vek bok Celtic hian Inter Milan nein an club chanchina treble champion anni masak ber antong kumsang khazakwa samsari pahnia hein elna Champions League European Cup ti thin boka hian Dutch club Ajax in Sydney final match ha Inter Milan an ne vele boka khamitum khan Dutch club hian treble champion anni masak ber tongin tual chunga le European competition a an hlotling leya hemi kum hian Intercontinental Cup a hlotlin na an changtel bok Ajax po hian Inter Milan nein treble champion anni masak ber antong tichuan kumsang ni somni pathum ain her chuaka Champions League final a bok Manchester City in Inter Milan sikhat faya nein an club chanchina treble champion anni masak ber antonga English club hian hemi season a hian Champions League no moi an choi masak ber antong tel bokani kha hemi kumsang ni somni pathuma hian Manchester City hian English Premier League FA Cup Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te an choi ani Manchester City hian Inter Milan nein an club chanchina treble champion anni masak ber antong tichuan kumrei lo te hnuwa kum in sang ni somni panga hian PSG in Champions League final a vek Inter Milan singa faya sopin Champions League final a in hena margin atamber record an siam baka PSG hian an club chanchina Champions League no moi an choi masak ber le treble champion anni masak ber antong ani PSG hian Inter Milan nein treble champion anni ya Inter Milan ne tu te hi treble champion anni tam ta hle thil mak ve tak ani ome Scottish club Celtic Dutch club Ajax English club Manchester City le French club PSG te hian treble champion anni masak ber tumin Champions League final a Inter Milan an ne vek ani Barcelona hian sumle paya buaina anto anla chingfel theilova tunthleng po hian hetiang lama hian harsan na hi antok chhunjom zel ni in soi ani le thina ma se hei hi adik lo nge ni hnuaiah an club sporting director dekoan ti hian soin kan club hian sumle paya buaina harsan na lian kan nei lova sum siam nan player shal kan ngai lo bok atiani a soi chhunjom na a he club ka zom tir khan sumle paya dan chungchanga harsat na satakin kan to ka
ma se kha sum le paya harsatna ani lova dan zawk ani kan buaina Spain a financial rules te hi Premier League le ramdanga ain akhir zawk ani chuwangin club tam tak tan harsatna thlen tu atling ati ani ram sang sang hian financial rules ran an nei thewa ma se ain thlau vak lem lo thung hetiang kara hian Barca hi sum le paya din mun thalo financial rules bo chethe din muna ding zinga soithin an nia ma se an din mun thalo tak kha ani na taka chuan dan wang zawk ani ni in deko soidana tang hi chuan alang ani tizong hian soita ila deko an a soidana tanga alan dana chuan Barcelona hian sum le payan neya an duang player leina tur po an nei ma se Spanish football danin a phu ta tanga te in Barcelona hian sum man thei an nei tlema chuwang chuan sum le pai duang to ka mang thei lo din muna an ding sum nei Chelsea mang tam thei lo an ni ani ber chu PSG treble champion ni puitu Luis Enrique hi aro pui leya European top level footballer club pani treble champion ni pui thei manager pani zinga pakhat ania Pep Guardiola nen chau heriko thi an chelani kumsom nga pangami Spanish manager hian kumsani somni pathum khan PSG kai shwe tanin a season khatna League 1 no moi choi puin Coupe de France no moi choi puya Trophy des Champions no moi choi pui bokin tual chungin elna a champion pui 5 veka ma se Champions League a an hlo cham thung Paris club how tu te hian Champions League a champion an duwa wangin sum le pai tam tak sengin khovela player thaberber an la khom thina Barcelona chuasan ngai lo tura ngai thin Lionel Messi meupo minin Neymar nen an kol khom thei kha nia Sergio Ramos te po alatel cheu ma se an tum le du ber Champions League an hlotling ngai lovani tichuan coaching lama thang harin top class coach Luis Enrique an hnuaiah pati kher du dan nei team din konga thunei na pum hlum chan du mi hi adu anga achet an phal sak tichuan Messi Neymar le Ramos te an chan hnuwa Luis Enrique hian PSG zomin anin kai hroi man lo chia ma se Enrique hian Messi Neymar le Ramos te mun ruang no kha na turin superstar dang laklu atum ran lova Mbappe la season khatbak a chorman lova ma se Mbappe mun ruang no kha na turin superstar dang abei se chuang lova player thu oi talent nei tha nau panglam kai hruai that thei adu ani PSG kaldan en chuan Enrique dudan le club kalphung pa ngai ain kal chiang le a thasa le khom thin khan a thasa ni lovin cher that zual thei player an be se ta zoka ma se apoi mober akhai khom tu aphuar khom tu khel ho tir tu Luis Enrique an nei to tlata Spanish manager du dan ringam chia lo chungin an ringam luya an ti sual lo chiang le Enrique hian a season kharna tual chunga in elna chi thuma a champion pui veka chu tiang chia chu a season ni na atile nga la chu mai ba ka a season ni na hian PSG tin zone len berthin Champions League no moi ngei mai choi telin treble champion avoi khannan an ni tabok PSG tlarma nget zual ta chu Ousmane Dembele Kvaratskhelia Bradley Barcola le Desire Doué te an nia Kvaratskhelia phei hi chu season chongmalam Napoli tana khelania wangin season chonglama chau an changani ama a an nei Mbappe Neymar le Messi te nena tuna an tlarma te hi khai khin chuan an ming ringot po inlen hlei tak an nia ma se superstar rual ain tuna mi te hian PSG tan na an thok thazoka team ro puizok an din Steven Gerrard me point hian soin PSG hian harsanna an nei len ber chu khoya hian nge ma son tura tran an ngai ti hiani achan chu an ni hi ma sona tur po nei lo khopin an thatluan tlingani tunge an chhuati ranga tunge team ti chak turin an lak luang tunge he team a hian team ti chak zual turin zuang lu tang he team hian engkim an nei atitol maya PSG hi mamo nei lo khopa team complete a Gerrard hi chuan angai min mi ani Enrique hi paneb lo takania Mbappe chungchang an zo te khan ti hian soingatin player pakhat season khata goal somli khungtling thin ai chuan season khata goal som pani khungtling thin player pali nei kadu zok tin Mbappe hi season khata goal somli khungtling thin nima sela player pakhat thavut nei ai chuan tharual tamzok nei aduani adu hi ataka chantirin
tuna PSG squad a hian tharwal player team het le balance tak kan hmuta ani hi tun season a hian club level a champion kha tak tak te an champion nol nola team then khat phei chuan kumtam an choi to lo no moi te an choi ani chung ang chi chu hriat na ti zawa alang sar zual soita ila Arsenal mi patim hian English Premier League no moi an choi hlei theilo kara Champions League no moi an choi theita lo zel boka an meiche team te roin tu nai kum som pariat chunga ama saber ni turin Women's Champions League no moi an choya meichelam Champions League ka Arsenal team an champion ani finala Barcelona team ngat nein an mi patim ain tun season a hian an hlotling jok English football a Carabao Cup finala Newcastle champion turarin kaizok Liverpool goal ni gol khatin an neya Newcastle hian kum som nga paruk nuwa champion no moi an choi masak ber tongin Carabao Cup an champion masak ber ani boka tun thlenga in elna khel chhunjom zelbi ka phei chuan sangkha zakwa som nga panga a FA Cup an choi nuwa no moi an choi le masak ber kum som sari chunga no moi an choi masak ber ania antan alu hle English club dang Crystal Palace kum sangkha zakwa panga dai towa din ania kum in September tha a kum za som ni mel muturan ni ma se kum za som pakwa an man towa top flight league khel club te telna in elna an champion ngai mi lova no moi langsar an choi ngai lova ni chu chu kum za som ni an pum na tur kum ina tun season a hian thai cheta in FA Cup no moi an choi ani Crystal Palace major elite level no moi an choi masak berania antan melung lubik ani chuba ka chuan ang club chanchina European competition an khel masak ber anton phadona season thara Europa League an khelang hei hi FA Cup champion ina aken telani London Marveng Club lianjinga mi Tottenham Point Europa League no moi an choya kumsak ni pariata League Cup Carabao Cup kan ti tak an choi nuwa champion no moi an choi le masak berani awangin an chang akhat ve leya antan apoimo hle Tottenham hian European Trophy kumsak khazakwa somriat palin nuwa an choi masak ber ani boka kumsomli pakhan nuwa European competition a an champion vele chau ani Scottish club Aberdeen po hi soimai thei anilova anni hian Scottish footballer Celtic ro rel na a tlajepin Celtic treble champion tour dang tu anni Aberdeen hian Scottish cup no moi an choya kumsang ni sompalia Scottish League Cup an choi nuwa no moi an choi masak ber niin tun season a an choi Scottish Cup big phei hi chu tun nai kumsom thum panga chunga an choi masak ber ania changkhat ve tak anni Sunderland po English Premier League ka season thara kan mu vele don ta a anni hian sangni somparuk sompasari season khan English Premier League la khel ma sela table monga omin an relegate tuna ero championship playoff champion in English Premier League season thara kan mudon ani season riat jet English Premier League an khel phak lo nuwa an lo kir le tur hi an tan chuan chanchin lom ombi lotlin na sang atling phak hial ome Italia Bologna in Coppa Italia no moi an choya final a AC Milan an hne ni kha Bologna hin kumsang khazakwa somsari pali nuwa champion no moi an choi masak ber niin no moi choi lova kumsom nga pakhat an ban nuwa no moi an choi vele ania anti manager Lewis Ferguson hi kumsang khazakwa somriat panga nuwa Scottish manager Coppa Italia no moi choi thei masaber ani bok Germany a Stuttgart in German Cup no moi an choya kumsang ni pasari nuwa no moi an choi masak ber niin kumsom ni don no moi choi lova anom nuwa an hlotling vele ta ania a hlutna azual don hle tun season a an choi German Cup big phei hi chu kumsang khajakwa somkwa pasari nuwa an choi le na masaber ania kumsom thum don an choi lo man ani Netherlands a go ahead Eagles in KNVB Cup an choya kumsang khajakwa somthum pathuma Dutch champion an ni nuwa no moi an choi le na masaber niin kumsom kwa pahni zet no moi choi lovin an ban mana an chang hi khat ve takani PSG point Champions League no moi an choi ta kumsang khajakwa somsaria din club hian avoi khatnan hein elna hian champion no moi an choi kumsom nga panga na mel an muin Champions League a hian an hlotling theita chawania chuba ka chuan treble champion anton masak ber niin season khata in elna an khel zonga an champion masak ber season ani telbok football a hian kum tam tak in elna khela champion hlei theilova om nuwa champion lol mai chu
anom dan tur tam tak chuan kan hriat thiam pui mai theie heng kan soite hi tu hnuaiah champion no moi choi fo te ai chuan an lom zawk hial awme a chan ber pawh heng kan soya te hian an champion khat em wang ania football hlutna keng tu te an ni tel bawk awme Inter Milan hian an team kai hruai tu Simone Inzaghi hi chel an duwa malam hun kal zel tura an team kai hruai zel se an du ma se a malam hun a chiang lova Saudi club lamin sum tam taksi muinan soma chu wangin Italian manager hian season thara Inter Milan akai hruai zel don MT hi tun thlengin ala chiang lovani ma se akai hruai mek Inter Milan hian chel dan an dap ve meka an club president Morata an soyin Inzaghi kan nei hi kan hlim hlea Champions League final kan tlawmna khan a chelamin engma ngong anei lova ani hian kan hnena na tho chunzom aduani phot chuan kan lom ngotang ati ani Simone Inzaghi hian kumsang ni somni pakhata tangin tun thlengin Inter Milan hi akai hruaia a contract nei mek hi na kumsang ni somni paruk chu ni somthum thleng dai ania amang zawdon MT hi achiang talova ani hian Inter Milan hi match zanhi som pasaria kai hruai toin chumza somli pakhat nena achan puya chum somthum panga chau an latlom Inter Milan hi Serie A Coppa Italia Super Coppa Italiana ate tual chungin alna zongzonga a champion pui kim vek towa Champions League ka chum ni lai final hruai thlengin heng chum hnia te hian atlom zoka an tang ve ve thung ani Simone Inzaghi hian Inter Milan coach ani chungin mimal choimona sangpo adong tam hlea chungzinga langsar zuala chuan Serie A coach of the month choimoina hi chunga lai adong towa Serie A best coach choimoina te Serie A most valuable coach choimoina te Serie A coach of the year choimoina te adong to ani English club West Brom chuan Tottenham assistant manager Ryan Mason la lutin anti manager atan an hnuaiah championship club tun ma English Premier League te pawh khel to thin hian season thara English Premier League khel phak tura promotion mu ngei tumin Mason hi beisena sang tak nen an hnuaiah ani hi Tottenham player thin ania kumsang ni som pariat khan kumsom ni parukmi chau ani lain in khel achol sana ain liamnat awangin kumno pangte niin in khel cholsan ma sela football a tuina pochuak zel turin coaching lama akala tunai hian kumsom thum pathum mi in khel rual lek alani Manchester City chon antlar nungti chaktumin Wolverhampton atangin ein nuri laklu antuma ani hi left back niin kumsom ni pathum mi ani Algerian left back hin kumsang ni somni pakhan ni puilai khan French club Angers atangin Wolverhampton hi zoma match za somnga pasari lai khel sak toin gol som pahnia khungba ka assist som pakwa aneya tlar nung player ni chunga tlar malam gol bo tin zual thin tu zingami ani City hian team andin thara tula an golden generation ti thaya player te an tril ve meka chu wangchon mel thar point apol tam ve ta hleya apol belzel don ni point alang German club Borussia Dortmund point English midfielder Jude Bellingham anaw Job Bellingham an la lut ngei don ni in alanga kumsom pokomi hi a khel mek na Sunderland atangin German club hian laklu thei ngei anin beiseya anin ring tok hle championship young player of the season hian au hnung zuin au khelna thina khelin koreng season thara ahak arin oma Dortmund hi azomani chuan FIFA Club World Cup an unawin anin lan thei don ani transfer thule ngai thlak chunzom ta ila Italian chanchin buten tar langin Inter Milan chuan Manchester United le Danish forward kumsom ni pani mi Rasmus Højlund laklu antuma ma se amana tamdona wangin Inter hian lona ho phot an duani Sky Sports in tar langin Manchester United chun an team captain Bruno Fernandes sathutlukna an ngai chang meka Bruno hi al hilalin an soma sumtam tak an si mu chu wangin amalam hun hi chiang lawa ngayania heti lai hian United hian chel an duwa an chel theina turin malak zel po an tum hetiang kara hian Bruno thutlungna apoi modona wangin an team captain thutlungna hi an ngai chang ani mun then khata chuan Bruno hian Saudi lam somna hi anar ni te in tarlan ani team tokin tar langin Crystal Palace forward kumsom ni pasari mi mateta hi Manchester United in laklu antum zinga atel chunzom zela Juventus le AC Milan te point mateta hi an base yani melin tar langin Real Madrid chuan Arsenal role thar defender thang duang takum som pariat mi Lewis Kelly an base ya Arsenal hian an defender thang duang tak hi contract zia thar pui antum ve mek thung
German chanchin bulian build in tar langin Liverpool chuan German midfielder Florian Wirtz lak lo tumin ma an lak chhun zom zela kumsang ni samthum thleng dai contract zia pui turin Florian Wirtz mi malthila in remna an nei pui towa ma se a transfer fee tur chungchanga hian a khel mek na Leverkusen nen hian an in rem hlei thei lova Liverpool hian an deal na tum ni nol sak ani towa atum thum na turatan hian Liverpool hian sum engzat nge an the chuang ti hi hriat alani lovani Liverpool hian Euro maktadoi za som thum thleng pek anin huama hei hi an deal na hnung berania Leverkusen hian nol sakin Euro maktadoi za som nga tal an phun ni in tarlan ani Florian Plettenberg in tar langin Barcelona chuan Liverpool atangin Colombian forward kumsom ni parian mi Luis Diaz laglu antuma andor chanto ani team talk in tar langin Chelsea chuan Everton le English centre back Gerard Braithwaite kumsom ni pani mi laglu tumin ma an lak chhun zom zela Tottenham point Braithwaite hi laglu antumani Guardian in tar langin Chelsea hian Borussia Dortmund atangin kumsom ni mi English forward Jamie Gittens laglu antuma ani hi pan maktadoi somnga manvel tura ngai ani Football Italia in tar langin Manchester City chuan AC Milan atangin Dutch midfielder Tijani Reinders kumsom ni parungmi an lalu hnuaiah City hian FIFA Club World Cup a Reinders hi chhorman ngei antuma inrem na tluan tling an nei hnai to ni in tarlan ani Talksport in tar langin Everton Manchester United le West Ham te chuan Serbian striker Alexander Mitrovic Al Hilal tana khel mek kumsom thumi hi laklu antum ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu ni le phot ro se